Bloody get over with your photo opportunity. Okay? We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika snong nongi kwayo sngo bhana ka snong de lakot kalayat dikila pen sngo hina snong ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka ba phi amnot ngiru hangni Shuaban take up yung project. Hindi ban suto bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kinigi project. Net yang nga opi kabakado ka jing mantoy. Kanlong yangi ki kon samla. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Kawi kaman bay di lakar khalai tim gawai au Menteri Sarkar ke Maharashtra u Girish Mahajan hadin wa pensakut u yaki keri walai wawan yaki kenta hai wa keni kebru da yo yorok ko nak bubun kepada ong wa man ko kam isur kipat ba ini to e wada jan din kajanmin hai wada penman ya ka political rally dari BJP hai to wa ka women reservation wa kiwi de kibil kiwa da chap penram ha po Lok Sabha hakini gisgi wada dam hagani garali kepada bo wa sedang hai porsana ji janmin Damile ki bobon ki kanthai wo chimbenta we da to usdang go na Jambori Maidan hawarli we wo punkun adom we ka Jambori Maidan to ka thau wa khanya berubah kani ga yalang ne pensakut kale ya ki wi ki sarok we bilang I wa da penchrai ya ki wi ki kanthai ka wa da sakut dai bon kanta de wo mun wa lai tho ya ki khon go na skur we de wom ne cha de we de wa chrai de her ko na po kari yo lai kalam markhmat wa Menteri Sarkar Ugerish Mahajan hengi ipor dangnya kelamu waki wathok kubor hai wagani kebru da onggoy o wami u nagani kathau neda wer pensakudu yaki kari da kali kalai o wala da saw thu yini nebha da kispangun kibru ki bar sakun da kadaw ko le chakamadan wa em magani kathau ka wathali de wakali ile umam benam kam ga da kali go wa kaman kam ni u ya kelamu ki wathok kubor ha perdi sarong we da ben gale yaki pulit wa em magani kathau ki wamye upala je sakut kari Ki pulit dia ki wakut ka charut surong bau ya kalam. यहाँ रहते हैं। चलो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलो आवाज कम करो। आपके सीनियर कौन है ये बताइए। यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। Who is in charge? How long before you allow the damn traffic? No, I've been waiting. I have to pick up my dumb child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now.
Get out now! I come over here. सगळ्यांनी इकडच्या महिला मध्ये वा, इथल्या महिला मध्ये वा, इकडच्या महिला मध्ये वा. या सगळ्या महिला दुसऱ्या हाताच्या मध्ये या. 5 मिनिटात आपला किसी से बातें कहाँ करनी रहते है? हैं? आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। चलो आपका यहाँ। क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर चलो, चलो। 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलिए। चलो 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 चलो। आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज कम करो। अरे चलो महिला क्लास में बैठ कर Don't touch me! मैं कोई फाइट नहीं करता। Now it's very simple. ट्रैफिक को यहाँ से मैं आपसे के पास मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, get out of here! Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. चलो आओ आओ Get out of here. अरे मैं बात